Honorable Shanaki and Rasamanikam, you have 15 minutes. Your time starts now. Honorable Deputy Speaker, so since the opposition has walked out, how are you going to allocate the time, please? Honorable Shanaki and Rasamanikam, I will have to await instructions from the Chief Opposition Whip's office. How are we going to manage this time? Okay, thank you. අද දවසේදී මං හිතන්නේ විපක්ෂය ප්‍රධාන විපක්ෂයේ කණ්ඩායම සභාවෙන් පිටතට ගියත් අපේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් නායකතුමා ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා සහ අපේ පක්ෂය අද දවසේදී මේ විවාදයට සහභාගී වෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. මොකද අපිට අපේ දිස්ත්‍රික්කවල විශාල ගැටලු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි පක්ෂයක් වශයෙන් විවාදයට සම්බන්ධ වෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක කාරණයක් විතරක් මතු කරන්න ඕනේ. අද මේ විපක්ෂයේ කණ්ඩායම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වර්ධනය කිරීම ඇත්තටම මං හිතන්නේ ඒකට ආණ්ඩු පක්ෂයේ වගකීම බාර ගන්න ඕනේ. මොකද දිගින් දිගටම මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ කතා කිරීමේ අයිතිය නැති වෙන ආකාරයට ක්‍රියාකලාපයන් සිදු වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්න සමහර ඇමතිවරුන්ට മന്ത്രിවරුන්ට නැගිටපු ගමන් කතානායකතුමා වෙලාව ලබා දෙනවා. විපක්ෂ නායකතුමාට වෙලාව ලබා දෙන්නේ නැහැ නැගිටලා කාරණයක් මතු කරන්න. ඒක නිසා මේක සාධාරණ මේ වර්ධනය කිරීම සාධාරණයි. නමුත් අපි තුන්වන ප්‍රධාන පක්ෂය හැටියට දෙමළ ජනතාවට මේ රට තුළ විශාල ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපිට ලැබෙන ඉතාම සීමිත අවස්ථාවක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන අපේ කණ්ඩායමේ 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. 8 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්ට දැන්ට විනාඩි 15යි දවසට හම්බ වෙන්නේ. ඒක නිසා අද දවසේ මේ විවාදයට සහභාගී වෙලා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මං හිතන්නේ කතිකේ ලැයිස්තුවෙන් මගෙන් එහා පැත්තේ වෙන කවුරුත් නැහැ ලේකම්තුමි. මම විතරයි කතිකේ ලැයිස්තුවේ ඉන්න മന്ത്രിවරුන් අද ඉන්නේ. ඒක නිසා මං හිතන්නේ මට ලබා දෙන්න පුළුවන් උපරිම වෙලාව ලබා දෙන්න කියලා මම ප්‍රථමයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. உண்மையிலே இன்று இந்த விவாதத்திலே பிரதானமான எதிர்க்கட்சி இந்த விவாதத்தை பகிஷ்கரிப்பு செய்து வெளிநடப்பு செய்திருந்தாலும் கூட இலங்கை தமிழரசு கட்சியை சேர்ந்த நாங்கள் எங்களுடைய பாராளுமன்ற குழு தலைவர் கௌரவ ஸ்ரீதரன் அவர்களுடைய வழிநடத்தின் கீழே நாங்கள் இன்று இந்த சபையிலே இருந்து இந்த விவாதத்திலே பங்கு பெறுவதற்கான தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கிறோம். இதுக்கு பிரதானமான காரணம் இந்த நாட்டிலே தமிழ் மக்கள் ஒரு தனித்துவமான ஒரு தேசிய இனம். பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவங்களுக்கு இடையிலே இருக்கிற சில வாக்குவாதங்களின் காரணமாக அவர்கள் வெளிநடப்பு செய்து வெளியிலே போனாலும் கூட நாங்கள் இந்த சபையிலே எங்களுடைய மக்களுடைய சார்பிலே தமிழ் மக்களுடைய பிரதான கட்சி என்ற வகையிலே எங்களுடைய மக்களுடைய சார்பிலே பல விடயங்களை இந்த சபையிலே நாங்கள் முன்வைக்க வேண்டிய கட்டாய பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. இந்த சபையிலே இந்த இன்றைய நாளிலே கூட இந்த வெளிநடப்பு செய்ததற்கான காரணத்தை உண்மையிலே அது ஒரு உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரணம். ஏனென்றால் இந்த சபைக்குள்ளே எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கோ சரி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினருக்கோ சரி ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த சபாநாயகர் உட்பட பிரதி சபாநாயகர்களே நான் உங்களை சொல்லவில்லை. நீங்கள் மிகவும் ஒரு நடுநிலையாக இருந்து இந்த சபையை கொண்டு போறதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறீங்க. ஆனால் சபாநாயகரை பொறுத்தளவிலே நாங்கள் எங்களுடைய ஒரு 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 விடயத்தை சொல்வதற்கு முன்பாகவே அவர் எங்களை இருக்கையிலே இருக்க பண்ணுவார். ஆனால் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்தவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை சில நேரங்களில் வழங்குவார். அது ஒரு ஒரு நடுநிலையாக அவர் இருந்திருந்தால் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் வந்துவிடாது. ஆனால் இன்று விவாதத்துக்கு வருவதாக இருந்தால் இன்று விவாதத்திலே நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆன்டி டோப்பிங் சம்பந்தமான சில சட்ட மூலங்களை திருத்தப்படுகின்றது. ஆனால் இந்த சட்டங்களை வைத்து இலங்கையிலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இலங்கையிலே வடக்கு கிழக்கை சேர்ந்த தமிழ் இளைஞர்களுக்கு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு தேசிய மட்டத்திலே போட்டிகளிலே பங்கு பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் அதிலே பங்கு பெற முடியாத சூழல் இருக்கின்றதை இந்த சபையிலே நாங்கள் முதலாவது சொல்ல வேண்டும். Anti-doping is a good thing, but how many of the youth in the north and the east don't even get the opportunity to represent the country after having the talent because not being able to even pay for their tickets to attend a tournament overseas. Now இப்பொழுது நாங்கள் பேசும் பொழுது இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் வந்து இலங்கையிலே இருந்து நான் நினைக்கிறேன் கராட்டே டீம் இந்த கராட்டே டீம் வந்து வெளிநாட்டிலே வியட்நாம்லேயே நடக்கிற ஒரு நிகழ்வொன்றுக்கு போகிறதுக்கான அவங்களுக்கான அந்த அழைப்புதல் வந்திருக்கு. அந்த இன்விடேஷன் இருக்கு. இன்விடேஷன் ஆஃப் த அண்டர் 17 அண்டர் 23 ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப்ஸ் 2025 வியட்நாம் ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன். Now this tournament is to happen in the next week, but from the 16th to the 18th. Actually it has started yesterday. ஆனால் இந்த participant or the talent young talents that were selected to participate in this tournament
are not able to participate from the north and the east because they are unable to pay for their tickets. அப்ப இன்று நாங்கள் டோப்பிங் ஆன்டி டோப்பிங்கை பற்றி இந்த சபைக்குள்ளே நாங்கள் நீங்கள் ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வர பார்க்கிறீர்கள். ஆனால் ஆன்டி டோப்பிங்கா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய பிரதேசங்களை சேர்ந்த இளைஞர்கள் யுவதிகளுக்கு இந்த இப்படியான வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் திறமைகள் இருந்தும் வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் அவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியான வசதிகளை ஏற்படுத்த முடியாத காரணத்தினால் இவ்வாறான டோர்னமெண்ட்களிலே பங்கு பெறுவதற்கான வாய்ப்பில்லை. உண்மையிலே இந்த இதிலே பங்கு பெறுவதற்கான மாணவிகள் சார்பானவர்கள் எங்களை சந்திக்கிறதுக்கு நேரம் கேட்டிருந்தார்கள். சந்தித்து இதுக்கான சில உதவிகளை வழங்குமாறு கேட்டு நானும் சில உதவிகளை என்னால் முடிந்த தனிப்பட்ட ரீதியான உதவிகளை செய்வதாக சொல்லியிருந்தாலும் கூட கடந்த வாரத்திலே எங்களுடைய சபா அமர்வுகள் புதிதாக சபா அமர்வுகளின் காரணமாக அதிலே என்ன நடந்தது என்றதை கூட என்னால் இந்த இடத்திலே தெளிவாக சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதிலே பங்கு பெறுவதற்கான சிக்கல் இருந்தது. அதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் பொருளாதாரம். நாட்டிலே பொருளாதாரத்தை ஒரு வெளிவிவகார மன்னிக்கணும் இந்த விளையாட்டுத்துறை அமைச்சுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது. இப்படியான வசதி குறைந்த இல்லாட்டி ஒரு வசதி தேவைப்படுற மாணவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தருவதற்கான பொறுப்பு இருக்கின்றது. இதுக்கு முன்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை சேர்ந்த கிரான் பிரதேசத்தை சேர்ந்த எங்களுடைய பெண்களுடைய அணி கபடி போட்டிக்கு இந்தியாவுக்கு சென்று ஒரு பெரும் சாதனை படைத்து வந்தார்கள். பெண்கள் அணி மட்டக்களப்பு கிரானை சேர்ந்த அந்த கபடி அணி. ஆனால் அவர்கள் போகும் பொழுதும் கூட இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரியால எந்த ஒரு உதவியும் வழங்கவில்லை. அப்ப நாங்கள் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களிலே குறிப்பாக அந்த பிரதேசங்களில் இருக்கிற திறமை உள்ள மாணவர்களை மாணவிகளை இருக்கிற வளங்களை வைத்து அவங்க தாங்களுடைய எப்படியோ முன்னேறி வரும் பொழுது அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் கூட அதுக்கு பொருளாதார ரீதியாக கூட அரசாங்க தரப்பினால் ஒரு உதவி வழங்க முடியாது என்று சொன்னால் அதுக்கு பிறகு அவர்களை நாங்கள் இன்னும் மேலும் நாங்கள் அவங்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் தவறிவிடுவோம். இந்த ஆன்டி டோப்பிங் இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சம்பந்தமான எந்த ஒரு திருத்தத்தையும் கொண்டு வரும் பொழுது நீங்கள் ஒட்டுமொத்த இலங்கையை பற்றி யோசிக்கும் பொழுது வடக்கு கிழக்கை நீங்கள் சற்று விசேடமாக நீங்கள் யோசிக்க வேணும். என்றால் எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே கடைசியாக நான் நிற்கின்றேன் இலங்கை தேசிய அணிக்கு கூட விஜயகாந்த் என்ற ஒரு வீரர் மாத்திரம்தான் ஒரு ஒரு ஸ்குவாடுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்டார். அது ஒரு நமக்கு ஒரு பெருமையாக இருந்தது. விஜயகாந்த் அவர்கள் ஐபிஎல் தெரிவு செய்யப்பட்டு அதனூடாக இலங்கை ஸ்குவாடுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டதை எங்களுடைய மக்கள் பெரிய ஒரு விடயமாக கொண்டாடினார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் இப்பொழுது ஸ்குவாட்ல இல்லை. அதில் என்ன காரணம் என்று அரசியல் காரணம் நான் சொல்ல வரவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது அவர் அந்த போட்டியிலே பங்கு பெறுவதா இல்லை. அதே போலதான் சஞ்சீவ் என்று சொல்லி ஒரு இளைஞர் நான் 2016ஆம் ஆண்டு 17ஆம் ஆண்டிலே மட்டக்களப்பை சேர்ந்த ஒருவர் அண்டர் 23 டீம்லே தெரிவு செய்யப்பட்டார். அவர் அந்த டூரை போய் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் கிரிக்கெட்லே. ஆனால் அவரை தொடர்ந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்லே முன்னேறக்கூடிய டேலண்ட் இருந்தும் அவருக்கான அந்த பொருளாதார வசதிகளை அப்பொழுது இருந்த அரசாங்கம் சரி ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரியும் சரி ஏற்படுத்தி கொடுக்க தவறிய காரணமால் அவர் தன்னுடைய அந்த ஒரு கிரிக்கெட்டராக இருந்த கரியரை விட்டு ஒரு கோச்சாக மாற வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்தது. இதெல்லாம் நான் சொல்ற இந்த குறிப்பிட்ட நபர்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட ரீதியான திறமைகளை வளங்களை வைத்துதான் அந்த நிலை அடைந்தார்களே தவிர அரசாங்கத்துடைய பங்களிப்பு இதில் இருக்கவில்லை. இதுக்கு உங்களுக்கு முன்பாக இருந்த அரசாங்கத்துடைய பங்களிப்பை தான் நான் சொல்கிறேன். ஆனால் இனி வரும் காலங்களிலேயாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சர்ச் ஒரு டேலண்ட் சர்ச் எங்கட பிரதேசங்களே செய்து எங்கட பிரதேசங்களே திறமை உள்ள பாடசாலை மட்டத்திலேயும் சரி உண்மையிலே எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை எடுத்தால் நாங்கள் அத்லெட்டிக்ஸ்லே கூட எங்களுடைய குறிப்பாக பற்றுப்பு வலயத்தை எடுத்தால் அதிலே பற்றுப்பு வலயத்திலே கழுதாவளை பாடசாலை எத்தனையோ மாணவர்கள் சாதனை படைத்தார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு இன்னும் அந்த பிரதேசத்திலே ஒரு 400 மீட்டர் ஒரு ரேஸ் ஓடக்கூடிய ஒரு ட்ராக் கூட இல்லை. ஒரு பாடசாலை ஒரு ஆக குறைந்த ஒரு பாடசாலையிலேயாவது ஒரு மைதானத்தை சரியான ஒரு வசதிகளை வைத்து நிர்மாணித்து குடித்தால் மாத்திரம்தான் இன்னும் அந்த திறமைகளை நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வர முடியும். எங்களுடைய பிரதேசத்திலே ஆக குறைந்தது பற்றுப்பு வலயத்துக்குள்ளே இப்ப மட்டக்களப்பு வெபர் மைதானத்துடன் சேர்த்து ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கின்றது. ஆனால் கல்குடா மற்றும் பற்றுப்பு வலயங்களிலே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் கூட இல்லாத நிலை. ஒரு பாடசாலை ஒரு பொதுவான ஒரு இடத்தையாவது ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் ஒன்றை கௌரவ அமைச்சர் உங்களுடைய காலப்பகுதியில் நீங்கள் ஏற்பாடு செய்ய தர வேண்டும். ஒரு இன்டகிரேட்டட் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர்
எங்களுடைய நண்பர் முன்னாள் அபிவிருத்தி குழு தலைவர் அருண் ஹேமச்சந்திரா அவர்களும் அமைச்சருடன் பேசுகிறார். அவரும் சொல்லுவார், இந்த பிரதேசத்திலே பல தேவைகள் இருக்கின்றது. எங்களுடைய பிரதேசத்திலே இந்த அவர் அபிவிருத்தி குழு தலைவராக இருக்கும் பொழுது பல முன்மொழிகளை நாங்கள் அவரிடம் கொடுத்திருந்தோம். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவருடைய வேலைப்பளுவின் காரணமாக அவர் வேற பொறுப்புகளின் காரணமாக அந்த பதவியிலே இருந்து விலகி இருந்தாலும் கூட அவருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது. எங்கட மாவட்டத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு அபிவிருத்தி குழு தலைவராக இருந்தவர் தான் முன்னெடுத்த சில விடயங்களை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது. அந்த வகையில் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே நாங்கள் மைதானங்களாக இருக்கட்டும், எல்லா விடயங்களும் ஒரு எஸ் honorable deputy minister. As a point of order, Honorable Deputy Speaker, because since my name has been used here, I think I have a privilege to answer this question. Now, මෙතන එක දෙයක් අපි සඳහන් කරන්න කැමතියි. දැන් මෙතන ක්‍රීඩා ගැන කතා කරනවා, ඒ වගේම උතුරු නගර ගැන සම්පූර්ණ වෙන තත්ත්වයක් ගැන දැන් අපේ මන්ත්‍රීතුමා කතා කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් එක දෙයක් කියන්න කැමතියි. Honorable Arun Hemachandra, the Honorable Speaker will take the chair. Yeah. Honorable Speaker, දැන් අපගේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා දැන් ක්‍රීඩා සම්බන්ධව යම්කිසි විවාදයක් යන වෙලාවේදී එතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ සම්බන්ධව කතා කරන එක ඉතාමත් සතුටුයි. එතරම්දී මගේ නමත් සඳහන් කරපු නිසා මම හිතන්නේ මෙතන point of order එකක් තියෙනවා. මම ඒක කියන්න කැමති විශේෂයෙන්ම මෙතුමාන්ලා සඳහන් කරන මේ සියලුම දේ මෙතන සිද්ධ වෙච්ච ආක්‍රමිකතාව සියලුම දේ සිද්ධ වෙච්ච කාලවකවාන තුල මෙතුමා හිටියේ නාමල් රාජපක්ෂ එක්ක. මෙතුමා හිටියේ නිල් බලකායේ. මෙතුමා නිල් බලකායේ ඉඳගෙන නාமல் ராஜபக்சோட நீல படையணியில் நீங்கள் இருந்து கொண்டு அந்த காலத்தில் நடந்த எல்லா விதமான ஊழல் மோசடிகளுக்கும் துணை போய்கொண்டு இப்போ நீங்கள் இந்த அரசாங்கத்தை வந்து சாடுறதுல எந்த விதமான அர்த்தமும் இல்லை. කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒ කාලේ නිල් බලකායත් එක්ක ඒකාබද්ධව ඔය සිද්ධ වෙච්ච සියලුම ආක්‍රමිකතාවලට සම්බන්ධ වෙලා දැන් අපේ ආණ්ඩුවට දොස් කියන එක සම්බන්ධව කිසිම මේකක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමති කරුණාකර අපේ මේ කතානායකතුමනි පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් කරද්දී අපි ස්ටික් ටු ද පොයින්ට් විදිහට ඉමු. මෙතන මේ යම්කිසි විවාදයක් වැදගත් මාතෘකාවක් මෙතන සිද්ධ වෙනකොට ඒ මාතෘකාවට අදාළ කතා කරා නම් හොඳයි. ගරු චානකයන් මන්ත්‍රීතුමා. අර කතා මගේ මයික් එක වැරදි එක්කනට දීලා තියෙනවා. ගරු චානකයන් මන්ත්‍රීතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, මෙන්න මේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා වගේ ඇමතිවරුන්ගේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපයන් නිසා තමයි අද සම්පූර්ණ විපක්ෂයේම මේ පාර්ලිමේන්තුව වර්ධනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වර්ධනය කරලා තියෙන අවස්ථාවක අපි හරි අපේ පක්ෂය හරි මේ විවාදයට සහභාගී වෙලා අද ආණ්ඩුවට මේ විවාදය කරගන්න යනකොට ගරු මගේ හිතවත් අරුණ ඇමතිතුමා මං හිතන්නේ කොහේ ඉඳන් ආවද දන්නේ මම කිසිම අක්‍රමිකතාවයක් ගැන කිව්වේ නැහැ. මම මේ සභාව තුළ ඉන්න ඇමතිවරුන්ගේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අහන්න මම දෙමළෙන් හෝ සිංහලෙන් හෝ කිසිම භාෂාවකින් කිසිම අක්‍රමිකතාවයක් ගැන කිව්වේ නැහැ. මම ඉල්ලීමක් කරේ රට තුළ මේ ලබන සතියේදී කරාටි වලින් රට යන්න ඉන්න ළමයිට යන්න විදිහක් නැහැ. ඒ ළමයිගේ ඒ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක්වත් ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. පහුගිය කාලයේදී කිරාන් වල හිටපු කබඩි ටීම් එකට රට යන්නවත් අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මුදල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. 2016 අවුරුද්දේදී සංජීව් කියන ක්‍රීඩකයාට රට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද එයාට මුදල් තිබ්බේ නැහැ. එහෙම නැතුව අක්‍රමිකතාවයක් පිළිබඳව මම කියන්නේ මම දන්නේ ඇමතිතුමා කොහේ හරි ඉඳන් කලබලෙන් දුවගෙන ආවේ සභාව ඇතුළට හිතා කලබලෙන්. මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය විවේචනය කරන අද ආණ්ඩුව පිළිබඳව කිසිම විවේචනයක් ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. ඒ අපිට මෙහෙම නිකන් අනවශ්‍ය මේ වගේ අනවශ්‍ය ක්‍රියාකලාපයන් නිසා තමයි අද ඔබතුමාලාගේ ආණ්ඩුවට රටේ පළාත් පාලන ඡන්දෙදී අන්ත පරාජයක් ලැබුණේ. Honorable member, you have another 2 minutes. Sorry? You have another 2 minutes. Yeah, கொழும்பு தின்னட்ட கௌரவ அருண் ஹேமச்சந்திரா அவர்களே, நீங்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே நான் சொன்ன ஒரு அநீதியான ஒரு முறைகேடான விஷயத்தை பற்றி நான் சொல்லவில்லை. நீங்கள் எங்கேயோ இருந்து அவசரப்பட்டு இந்த சபைக்குள்ளே ஓடி வந்தது போலதான் இருந்தது. ஆனால் இப்படியான உங்களுடைய செயல்பாடுகளின் காரணமாகத்தான் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிற 12 பிரதேச சபைகளிலே
இன்னும் ஒன்று தான் மிஞ்சி இருக்கு, அதுவும் தோப்பீங்க. நீங்க அதுவும் தோக்க போறீங்க. 12 சபையில முழந்த நீங்க අවිරිත කුළු தலைவராக இருந்து தயவு செய்து சொல்ற விடயங்களை கேட்டு வாருங்கள். ඒ වගේම තමයි ගරු කතානායකතුමනි මගේ කතාව අවසන් කරන්න පෙර මං හිතන්නේ මේ වගේ උද්දච්චකම් නිසා තමයි මේ ආණ්ඩුවට මේ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අද මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ සභා 12ක් තියෙනවා. සභා 12න් සභා 11ක් පිහිටලා ඉවරයි. එක සභාවකවත් NPP එකේ ප්‍රාදේශීය සභාව හරි නගර සභාවක නියෝජ්‍ය ඩෙපියුටි මේයර් හෝ ඩෙපියුටි චෙයාමන් තනතුරවත් ගන්න බැරි වුණේ මේ වගේ හැකිරීම නිසා. 12 වෙනි සභාවක් තියෙනවා, ඒකත් අපි පිහිටවනවා. හැබැයි ඔබතුමා කතානායකතුමා හැටියට ඔබතුමා නියෝජනය පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව ලැජ්ජ වෙන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. මම මේ සභාවේ කියන්නම්. පිල්ලයන් කියන්නේ හැමෝම දන්නවා ඔබතුමාලාගේ ආණ්ඩුව යටතේ දැනට හිරේ ඉන්න පුද්ගලයෙක් පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ වෙනත් මර්ඩර් හා සම්බන්ධ. හැබැයි ඔබතුමාලාගේ පක්ෂය බලය පිහිටවා ගැනීම සඳහා අපේ පක්ෂයට තිලංගේ තමරසිකච්චි පක්ෂයට පිල්ලයන්ගේ පක්ෂය කිව්වා හැම සභාවකම අපි ඕගලන්ට සහයෝගය දෙන්නම්, ඕගලන් සභාව පිහිටවගෙන යන්න අපි එකට වැඩ කරමු. අපි කිව්වා නෑ, අපි ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් පිල්ලයන්ලාගේ පක්ෂයත් එක්ක අපි එකතුලා සභාව පිහිටවන්නේ නෑ කියලා කිව්වා. හැබැයි අද ජාතික ජනබලවේගයේ පක්ෂය සෙන්කලඩි ප්‍රාදේශීය සභාවේ NPP පිල්ලයන් හවුල ඒත් පෙරදි මහනගර සභාවේ NPP පිල්ලයන් හවුල සමගි ජන බලවේගයේ කණ්ඩායමේ එක්කෙනෙක්ට නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිකම දෙන්නම් කියලා එච්චර දුරට ගියා. මං හිතන්නේ ඉදිරි පෙළ ඉන්න ඇමතිවරුන්ගේ සහ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමේ මේකට ඇග්‍රීමන්ට් එකක් නැතුව ඇති. මෙහෙම NPP පිල්ලයන් එක Your time is over. Oh, I am winding up. I am the only speaker on the list, so let me wind up. එතකොට NPP එකේ ඉන්න නායකයන් මේව දන්නේ නැතුව දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ ඉන්න කට්ටිය කරන වැඩ දැන් අපි කිසිසේත්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතිකොට බලයට පෙරේත වෙලා කලවංචිකුඩි ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලයට පෙරේතකමට පිල්ලයන් එක්ක එකතු වෙලා සභා පිහිටවන්න ගියා NPP එක. ඒක නිසා මම ඇත්තටම මේ විවාදයේදී ඉතාමත්ම මම මේ ප්‍රගතශීලී අදහස් තමයි මම ඉදිරිපත් කරේ. මම මේ විවාදයේදී අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ගැටලු පිළිබඳ ඉදිරිපත් කරේ. මේ ඩෝපින් හා සම්බන්ධව කතා කරද්දී අපේ ප්‍රදේශවල ඉන්න තරුණයන්ට ඉදිරියට අපේ තරුණයන්ට ඉදිරියට තමන්ව ඩිවලොප් කරන් ජාත්‍යන්තර ටෝර්නමන්ට් එකකටත් සහභාගී වෙන්න බැරි තත්ත්වයයි කියන එක මතු කරේ. එතකොට කොහෙදෝ ඉඳන් කඩාපහත් වෙලා මම නිල් බලකායේ. Member, your time is over. Okay, I am winding up, sir. So give me a minute or two because there is no other speakers today, no. So you Your want time to is over. you are going to carry the debate just with the government. So I am the only speaker that's listed on the speakers list. So give me a few minutes, I'll wind up. You all have the entire day to play. You all have the entire day to say, for all of you all to speak, because the entire opposition has left the chamber. And as the third largest party, we decided to stay back only because our parliamentary group leader believed that you all will at least give us the time to raise our issues. So now if you're going to cut down my time, when the entire day opposition's time is available, if you're going to, honorable speaker, please speak to the secretary generals and decide what to do. Because I will give another 2 minutes for you. no, Yes. honorable speaker. Yeah, you proceed another 2 minutes. Yeah, I am trying to make a point here. I am the only speaker that is available to speak today on this list. So if you want to suppress us also as the third largest party in this opposition. You speak, you can carry on. Thank you very much. I appreciate that. So therefore, Honorable Deputy Minister of Foreign Affairs, I don't know where you got this opinion from. I was a member of the SLAP. That's a widely known fact. I mean, you and your other fellow ministers come to this chamber every day as if you all have found some major secret about me. That is common knowledge. I didn't hide behind anybody. I didn't lie about it. I didn't hide that fact. That's a known fact. That's a known fact that I was a electoral organizer for the Sri Lanka Freedom Party. So being an electoral organizer for the Sri Lanka Freedom Party is not some major crime. If that's a major crime, some of your members here, there are members of your own members who have been on the stage singing praises of former President Mahinda Rajapaksa being part of the Nilbalakaya members. So don't stoop down to this cheap level of politics. I have high regard for you. I have very high regard for you. While you were here as the District Development Committee's chair, we worked very closely together to stop corruption. So I don't know, somebody has either given you some wrong information or you woke up from the wrong side of the bed. So therefore, Honorable Speaker, I assume that you will give me some time to speak today, because is that correct? Or is there proceed. or are you going to tell me once I start? I'll let you know, you proceed. Okay, thank you. அந்த வகையிலே இன்று இந்த விவாதத்திலே நான் பேசி வந்த விடயம், இன்றைக்கு இந்த விவாதத்தை பொறுத்தளவிலே
இந்த விளையாட்டுத்துறைக்கு எல்லா விடயங்களையும் நான் சொல்ல போற எல்லா விடயங்களும் பொருந்தும். அது விவாதத்தோட சம்பந்தப்பட்டதா இல்லையான்றது தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு சபாநாயகர். இப்ப எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கிலே காணி சம்பந்தமான பல பிரச்சனை இருக்கின்றது. அந்த காணி பிரச்சனையும் இன்றைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் டோப்பிங்குடன் சம்பந்தப்பட்டது. ஏனென்றால் எங்களுடைய மக்களுக்கு சொந்தமான காணிகளை எங்களுடைய மக்களுக்கு நீங்கள் வழங்குவீங்களா இருந்தால் எங்களுடைய மக்கள் ஸ்போர்ட்ஸ்லே விளையாட்டுத்துறையிலே இன்னும் ஈடுபட்டு தங்களுடைய திறமையை வளர்த்து ஸ்போர்ட்ஸ் டோப்பிங்கை பற்றி படிக்கிற அளவுக்கு வருவார்கள். அந்த வகையிலே எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கிலே காணி சம்பந்தமான பிரச்சனையும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டோப்பிங்க்கு சொந்தமானது, அதை தொடர்புள்ளது. அப்ப அதை பற்றி எங்களுடைய உதாரணமாக சொல்கிறேன், காணி அபகரிப்பு. எங்களுடைய இளைஞர்கள் விளையாட வேண்டிய காணிகளை ஃபாரஸ்டின் கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்கிறார்கள், ஃபாரஸ்ட் எல்லை போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள். அப்ப இது எப்படி ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு டோப்பிங்க்கு தொடர்பு என்று சொல்லி சொன்னால், உங்களுடைய அரசாங்கம், இது உங்களுடைய அரசாங்கத்தினுடைய பிழை அல்ல, இது கடந்து வந்த எல்லா அரசாங்கங்களும் மாறி மாறி வந்த எல்லா அரசாங்கமும் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய காணிகளை அபகரிப்பு செய்யறதுக்கு வன இலாகா மற்றும் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை பயன்படுத்தினார்கள். அதன் அடிப்படையிலே ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அவர் அமைச்சர் சொல்லியிருந்தார், அவருக்கு நாங்கள் சில விடயங்களை எடுத்து சொல்ல வேண்டும். ஒரு விவாதத்திலே பேசும் பொழுது ஸ்போர்ட்ஸ் டோப்பிங் என்று சொன்னால் ஸ்போர்ட்ஸ் டோப்பிங் இது எப்படி தொடர்புன்றதை நாங்கள் சொல்லித்தாரோம். இது உங்களுடைய நாட்டினுடைய தற்பொழுது ஜனாதிபதியிடம் தான் நாங்கள் படித்திருந்தோம். எப்படி ஒரு தலைப்பை ஒரு தலையங்கத்தை இன்னொரு தலையங்கத்துடன் தொடர்புபடுத்துகின்றது உங்களுடைய ஜனாதிபதி எதிர்கட்சியிலே எங்களுடன் இருந்த பொழுது தான் எங்களுக்கு படிப்பித்து தந்தார். அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த சபையிலே இன்று பேசுவதற்கு வந்த பொழுது அதாவது பிரதானமான எதிர்கட்சி விவாதத்தை பகிஷ்கரிப்பு செய்து வெளிநடப்பு செய்யும் பொழுது இன்று பாராளுமன்றத்திலே எதிர்கட்சியை சேர்ந்து பேசுவதற்கு இருக்கிற கொடுத்த பெயர் பட்டியலே நான் ஒருவர் மாத்திரம்தான் பெயர் பட்டி இருக்கும் பொழுது இன்று இந்த விவாதத்தை கொண்டு போறதா இருந்தால் ஆக குறைந்தது நாங்கள் உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த விவாதத்தை நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு தந்திருக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்தையும் கூட நீங்கள் ஒரு பெரிதுபடுத்தாமல் வந்து ஏதோ ஒரு விமர்சனம் முன்வைக்கிறது உண்மையிலே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயம். அந்த வகையிலே இந்த காணி விடயங்களை பற்றியும் நான் சில விடயங்கள் இந்த சபையிலே பேச வேண்டும். ஏனென்றால் எங்களுடைய மக்களை பொறுத்தளவிலே எங்களுடைய மக்களுக்கு இருக்கிற பிரதானமான பிரச்சனை, தமிழ் இனத்துக்கு இருக்கிற பிரதானமான பிரச்சனை இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டோப்பிங் என்ற விஷயம் அல்ல. எங்களுடைய தமிழ் இனத்துக்கு இருக்கிற பிரதானமான பிரச்சனை எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களிலே நாங்களே எங்களை ஆளக்கூடிய வகையான ஒரு அரசியல் தீர்வுன்றதான் மிக முக்கியமானது. அந்த தீர்வு வரும் பொழுது நாங்களே எங்கட பிரதேசத்துக்கு தேவையான சட்டங்களை இயக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய விளையாட்டுத்துறையை மேம்படுத்துவதை பற்றி நாங்கள் எங்களுடைய யோசனைகளை நாங்கள் முன்வைக்கலாம். இதோ ஒரு பிரிவினவாததோ இல்லாட்டி நாட்டை பிரிக்கிற விடயம் அல்ல. நாங்கள் ஒரு சமஷ்டி அடிப்படையிலான ஒரு தீர்வை தான் எங்களுடைய கட்சி 75 வருடங்களாக கோரிக்கொண்டு வருகின்றது. அந்த சமஷ்டி அடிப்படையிலான தீர்வை பற்றி உங்களுடைய அரசாங்க தரப்பினர் இன்னும் படிக்க வேண்டும். சமஷ்டி என்று சொல்லி சொன்னால் நாட்டை பிளவுபடுத்துறது என்று சொல்றார்கள். சமஷ்டி என்ற தீர்வு நீங்கள் எங்களுக்கு தெரியும், உங்களுடைய கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் ஏற்றுக்கொள்றது கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த வடக்கை கிழக்கையும் பிரிக்கிறதிலே பங்கு வைத்தவர்கள், இந்த இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் ஊடாக இந்த மாகாணசபை முறைமை வந்த பொழுது அதை எதிர்த்தவர்கள். ஆனால் அது இருந்தது எங்களுக்கு பொறுத்தவரை அது ஜேவிபி. இன்று என்பிபி அதை விட வித்தியாசம் என்று உங்களுடைய அமைச்சர்கள், உங்களுடைய ஜனாதிபதி, உங்களுடைய பிரதமர் தான் சொல்றார்கள். அந்த வகையில் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே விளையாட்டுத்துறையை மேம்படுத்துவதற்கு என்னென்ன விடயங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றதை பற்றி நாங்கள் தான் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். அதுக்காகத்தான் நாங்கள் இந்த அதிகார பயிர்வை கோருவோம். ஆனால் அது வரும் வரைக்கும் ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்பின் ஊடாக அதை செய்வதாக நீங்கள் பல தடவைகளே வாக்குறுதி தந்திருந்தாலும் கூட அதை பற்றி இன்னும் நாங்கள் முன்னேற்றகரமான ஒரு சில விடயங்களை எங்களால் அவதானிக்க முடியாமல் இருந்தாலும் கூட தற்பொழுது நாட்டுக்குள்ளே இருக்கும் சில பிரச்சனைகளுக்கான, அதாவது உடனடியாக நடைமுறையிலே என்கிற மக்களுக்கு இருக்கிற நடைமுறையிலே இருக்கிற சிக்கல்கள், ஒவ்வொரு நாளும் முகம் கொடுக்கும் சில பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளையாவது இந்த அரசாங்கம் எங்களுக்கு தர வேண்டும். மிக முக்கியமாக காணி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இருக்கின்றது. மிக முக்கியமாக அதிலே ஃபாரஸ்டினுடைய தொல்லை, எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே ஃபாரஸ்டினுடைய செயல்பாடுகள் மிகவும் மோசமாக இருக்கின்றது. எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும், எங்களுடைய விடுதலை போராட்டம் நடந்த காலப்பகுதியிலே எங்களுடைய பிரதேசத்திலே வாழ முடியாத சில சூழல் இருந்தபடியினால எங்களுடைய மக்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த பிரதேசங்களில் இருந்து வெளியேற வேண்டிய ஒரு சூழல் இருந்தது. அந்த பிரதேசங்களில் இருந்து வெளியேறிய மக்கள் 20-30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் அந்த இடங்களிலே குடியேறதுக்கு வரும் பொழுது
உங்களுக்கு தெரியும் கௌரவ சபாநாயகரே, ஒரு 20-30 வருடம் உங்களுடைய வீட்டிலே பின் தோட்டத்தை கூட நீங்கள் துப்புரவுப்படுத்தாமல் வைத்தால் அந்த பின் வீட்டுக்கு பின்னுக்கு இருக்கும் பகுதிக்குள்ள ஒரு காடு பிரதேசமாக மாறிவிடும். அவ்வாறாக 30 வருடங்களாக பராமரிப்பு இல்லாமல் இருந்த காணிகளை இனி இந்த காணிகள் எல்லாம் காடுகள். இது நீங்கள் வந்து உலக நாடுகளுக்கு காட்டுறதுக்கு இல்லாட்டி என்வாயன்மெண்டல் டே முன்னிட்டு ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔව් මේ ක්‍රීඩාව යෙදීමේදී උත්තේජක ද්‍රව්‍ය ගැනීම පිළිබඳ සම්මුතිය පනතර යටතේ නියෝගය මේ ඔව්, අපේ මම කතානායකතුමා ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා පුළුවන් තරම් මේ මම ඒකට කාරණේ කියන්නම්. දැන් අපේ මම මේකේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මගේ දිස්ත්‍රික් මම මේ ෆොරස්ට් එක ගැන කියන්නේ අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා ෆොරස්ට් එක බලහත්කාරයෙන් පිට්ටනියක් අල්ලන් තියෙනවා. දැන් මේ පිට්ටනිය එලි කරලා සුද්ධ කරලා නිදහස් කරගත්තොත් තමයි ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න දරුවන්ට සෙල්ලම් කරලා ක්‍රීඩා උත්තේජක ගැන තත්ත්වයට එන්නේ. ඒක නිසා අපිට මේ ක්‍රීඩා උත්තේජක පනත පිළිබඳව මේ පනත අපේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න දරුවන්ට සහ ක්‍රීඩාවේ නිලන අයට ප්‍රයෝජනවත් විදිහට ඉදිරියට මේ පනත එන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ ගැටලුව निराකරණය කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි ෆොරස්ට් එකට අයිති මේ පිට්ටනිය සම්බන්ධ ඉඩම් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක ගරු කතානායකතුමනි මේ විවාදයට අදාළයි. මුඛ්‍ය කාරණාවත් එක්ක ගැට ගැහෙන කතිකාවතක ඔබතුමා ආව නම් හොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔව් කතානායකතුමනි, මේ කාරණේ මම ඒක තමයි කිව්වේ. දැන් අපි මේක ඔබතුමත් එක්ක මම ගරු කතානායකතුමාට ගරු කරනවා. ඔබතුමාගේ ඒ යෝජනාව මම පිළිගන්නවා. ඒනට ගරු කතානායකතුමනි, මේ උත්තේජන භාවිතා කරන තත්ත්වයට අපේ රටේ උත්තේජනේ භාවිතා නොකරන තත්ත්වයට හරි ගේන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කර ගැනීමට. මොකද මේ සභාවේ වැදගත් ඇමතිවරු ඉන්නවා. ඒ ඇමතිවරුගේ සහයෝගයත් අවශ්‍යයි මේකට. ඒක නිසා තමයි ගරු කතානායකතුමනි මම මේ කාරණාව කිව්වේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆොරස්ට් එකට අයිති ඉඩම් இந்த வன இலாகாக்கு இந்த சொந்தமான காணிகளை இந்த என்வாயன்மெண்டல் டே வரும் பொழுது எங்களுடைய மக்களுக்கு சொந்தமான மைதானங்கள் கூட இந்த ஃபாரஸ்டினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது. அப்ப என்வாயன்மெண்டல் டே வரும் பொழுது அரசாங்கம் சில நேரங்களிலே இத்தனை ஆயிரம் ஏக்கர் நாங்கள் ஃபாரஸ்ட் காணிகள் என்று வர்த்தமானியூடாக அறிவிக்கும் பொழுது எங்களுடைய மக்கள் நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தி வந்த ஒரு விளையாட்டு மைதானமும் கூட இந்த ஃபாரஸ்ட் காணிக்குள்ள போகின்றது. அப்ப நாங்கள் இந்த விடயத்துக்கான ஒரு தீர்வொன்றை முன்வைத்திருந்தோம். 85ஆம் ஆண்டில் 83ஆம் ஆண்டிலே இலங்கையில் இது ஃபாரஸ்டுடைய பிரச்சனை வடக்கு கிழக்கிலே மட்டும் இல்லை கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இது வெளி பிரதேசங்களிலும் வெளி மாவட்டங்களிலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது. இந்த ஃபாரஸ்டினுடைய 85ஆம் ஆண்டு 83ஆம் ஆண்டுக்கு முதல் இருந்த வர்த்தமானியிலே இருந்த அந்த காணிகள் மாத்திரம்தான் இந்த நாட்டிலே ஃபாரஸ்ட் காணி என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு தீர்மானத்தை எட்டினால், அதுக்கு பிறகு எங்களுடைய மக்களுக்கு பாவனையிலே இருந்த காணிகள் ஃபாரஸ்டுக்குள்ளே போன காணிகளை நாங்கள் விடுவிக்கலாம். இது செய்தால் மாத்திரம்தான் எங்களுடைய பிரதேசம் என்ற எங்களுடைய மக்கள் ஒரு மக்கள் அதிகளவாக வாழும் பிரதேசங்களில் இருக்கிற எல்லா காணிகளும் இன்று ஃபாரஸ்ட் காணி என்று அறிவித்திருக்கு. அப்ப எங்களுடைய விளையாட்டுத்துறையை வளர்க்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு மைதானத்தை உருவாக்குறதாக இருந்தால் இந்த ஃபாரஸ்ட் இப்ப வைத்திருக்கிற காணியை நீங்கள் விடுவிக்க வேண்டும். அவ்வாறு நீங்க விடுவிக்கும் பொழுது இந்த எங்களுடைய இளைஞர்களும் யோதிகளும் அவங்கள் விளையாட்டுத்துறையில் ஈடுபடும் பொழுது இந்த தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை பயன்படுத்தி உற்சாகத்தை தரும் பொருட்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் நிறுத்திக் கொள்ளலாம். அதே போலதான் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் ராணுவ முகாம்கள். இப்ப மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே குறுக்கமடம் பாடசாலைக்குட்பட்ட குறுக்கமடம் பாடசாலையினுடைய விளையாட்டு மைதானம். இப்ப எங்களுடைய அதிலே வாலிபால் குறுக்கமடம் ஓகே குறுக்கமடம் ஏசியன் விளையாட்டுக்கு நான் நினைக்கின்றேன். நான் சொல்ற விடயங்களை இன்று எனக்கு அடுத்ததாக பேசுவதற்கு எவரும் இல்லை என்று தெரிஞ்சு கொண்டும் நான் இந்த விவாதத்திலே நாங்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடாது, நாங்கள் பேசக்கூடாதுன்றது நான் நினைக்கிறேன் எதிர்கட்சியில் இருக்கிற அனைத்து உறுப்பினரும் வெளிநடப்பு செய்ததை சரியென்னு நினைக்கின்றேன். என்றால் இன்று இப்போ மணி வந்து 12:10, இன்று மணி 5 மணி வரைக்கும் எதிர்கட்சியை சேர்ந்தால் நாங்கள் 1 2 3 4 5 6 மொத்தமாக 6 உறுப்பினர்கள் தான் இருக்கிறோம். ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சார்பில் எங்களுடைய அண்ணன் செல்வம் அடைக்கல்நாதன் அவர்களும் இலங்கை தமிழரசு கட்சியை சேர்ந்து நாங்கள் 5 பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் இருக்கிறோம். அப்ப உங்களுடைய நிலப்பாடு நான் பேசுற விடயம் உங்களுக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியாது. ஏனென்றால் வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கும் பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்கள், இந்த தலைப்புக்கு எப்போகையிலே பேசலி. நான் சொல்கின்றேன், ராணுவ முகாம் குறுக்கமடத்திலே இருக்கிற மைதானத்தை வைத்திருக்கிறதுனால எங்களுடைய விளையாட்டுத்துறை வளர்க்கறதுக்கு எங்களுடைய பிரதேசத்தில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது. அப்ப அது இந்த விவாத தலைப்புடன் பொருத்தமான விடயத்தை தான் நான் பேசுகிறேன். ஆனால் நீங்கள் 2 நிமிடங்கள் மாத்திரம் இருக்குன்னு சொல்றீங்க. இன்று பேசுறது இருக்கிற பேச்சாளருடைய பட்டியலில் என்னுடைய பேர் மாத்திரம் தான் இருக்கின்றது.
அப்ப நீங்கள் இன்று என்றால் மற்றவர் எல்லாம் வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறார்கள். அப்ப உங்களுடைய செயல்பாடை காட்டித்தான் அவர்கள் வெளியேறினார்கள். அப்ப மீண்டும் நாங்கள் உள்ளே இருந்து தமிழ் மக்களுடைய பிரதானமான கட்சி தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையாவது உங்களுடைய பிரதானமான ஆளுங்கட்சிக்கும் பிரதான எதிர்கட்சிக்கும் இடையிலே உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கலாம். மாநகர சபையிலே ரகசிய வாக்கெடுப்பை பயன்படுத்த அவங்க குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கலாம். ஆனால் எங்கட பிரதேசத்தை பொறுத்தளவிலே பிரதானமான எதிர்கட்சியும் சரி பிரதானமான ஆளுங்கட்சியும் சரி வடக்கு கிழக்கிலே ஒரு பிரதேச சபையை கூட அமைக்க முடியவில்லை. அங்கே பிரதேச சபைகளில் ஆட்சி அமைச்சது இலங்கை தமிழரசு கட்சி, இல்லாவிட்டால் ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு, இல்லாட்டி திரு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலமுடைய கட்சி. அந்த வகையிலே வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கிற தமிழ் மக்களுடைய பிரதானமான கட்சிகள் பிரதான எதிர்கட்சிக்கும் ஆளுங்கட்சிக்கும் இடையில கருத்து வேறுபாடின் காரணமாக எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் வெளியேறும் பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பிரதானமான மூன்றாவது பிரதானமான கட்சி தமிழ் மக்களுடைய பிரதானமான கட்சிகள் என்ற வகையிலே பேச முயற்சிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியாது என்ற காரணத்தினால் நான் மட்டும்தான் ஒரு பேச்சாளர் இருந்தும் நீங்கள் என்னுடைய இந்த உரையை நிறுத்த போறீங்கள் என்று சொன்னால் அந்த எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவருடன் நாங்களும் வெளியேறி இருந்தால் தான் அது சரியான முடிவாக அமைந்திருக்கும் என்றதை இந்த இடத்தில் நாங்கள் சொல்லலாம். ஏனென்றால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும், இன்றைக்கு நாங்களும் வெளியேறினால் நீங்கள் விவாதத்தை எவ்வாறு நடத்த போறீங்கள்? உங்களுடைய ஆளுங்கட்சி இருக்கிற அமைச்சர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாத்திரம் வைத்து நடத்த போறீங்களா? අද ගරු කතානායකතුමනි අපි ආණ්ඩුක පක්ෂය සහ ප්‍රධාන විපක්ෂය අතර මේ මතභේදයක් තිබෙන නිසා ප්‍රධාන විපක්ෂය එළියට ගියා. අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තුන්වන ප්‍රධාන පක්ෂය. ඒතර අපේ තුන්වන ප්‍රධාන පක්ෂය උතුර සහ නැගෙනහිර නියෝජනය කරන ප්‍රධාන පක්ෂය. එතකොට අපේ ගරු පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් නායක ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා තීරණයක් ගත්තා. අපි පාර්ලිමේන්තුවේ අද විවාදයට සහභාගී වෙනවා. ප්‍රධාන විපක්ෂය එළියට ගියත් අපි සහභාගී වෙනවා. මොකද නැත්තම් ආණ්ඩු පක්ෂය තනියම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ මතය කියාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් අද කතිකයන්ගේ ලයිස්ට්ුවේ මගේ නම විතරයි තියෙන්නේ. කොපමණ වෙලාවක් ඕනද? මගේ ඉතින් කතා ඉවර කරන්න දෙන්න ඉතින් ඔබතුමා දැන් ඔබතුමාට නෑ එහෙමයි ඔබතුමා අපි ඔබතුමාට තව කොච්චර ඔබතුමාට විනාඩි 15ක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට අපි ඔබතුමාට දීලා තියෙනවා විනාඩි 31ක් 15ට වෙනකොට 31ක් තව විනාඩි 30ක් විතර දෙන්නේ ඉතින් අපි ලන්ච් එකක කතා කරලා යන්නම්. ඔබතුමා හරි වැඩි වෙලා ගන්න මට තව මේ අපිට මේ ඔබතුමාට තව විනාඩි කිහිපයක් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඕනද? මට විනාඩි 20ක් විතර දෙන්නව කතා නැගතුමනි. එතකොට මේ නෑ නැත්නම් ඉතින් විවාදේ ගෙනියන්න වෙන්නේ නෑ. අපි අනිත් മന്ത്രിවරුත් සහයෝගය දෙන්න කැමතියි. ඉතින් අපි මේ ප්‍රධාන අනිත් විපක්ෂයේ ඉන්න ප්‍රධාන පක්ෂය එළියට යනකොට අපි ඇතුලේ ඉන්නකොට අපිට ඒකට පොඩ්ඩක් රෙස්පෙක්ට් එකක් දෙන්න. අපි ඕගොල්ලන්ට සහයෝගය දෙනවා මේ විවාදය කරගෙන යන්න. ඔබතුමාට දවල් 12 වෙනකම් මම කාලය ලබා දෙන්නම්. ඔව් ඉතින් මේ හරි විනාඩි 15ක් 20ක්ම දෙන්න 12යි කාලෙ විතර නවත්තන්නම්. නෑ අපි ගරු කතානායකතුමනි මේක මේ ආණ්ඩු පක්ෂයට අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. අපේ පක්ෂය අනිත් පක්ෂ හා සමාන නෑ. අපේ පක්ෂය ඉතාම වෙනස් පක්ෂයක්. අපේ පක්ෂය 1949 ඉඳලා රටේ දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු පක්ෂයක්. අදට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල තියෙන පරණම දේශපාලන පක්ෂය. මොකද අද UMP එකෙන් മന്ത്രി කෙනෙක් හැටියට තේරී පත්‍ර වෙන සහෝදර ජීවන් තොණ්ඩමාන් මන්ත්‍රීතුමා එතුමා CWC පක්ෂයේ නියෝජිතයෙක්. ඉලංගයි අද අනිත් පක්ෂ ඔක්කොම UMP SLFP ඔක්කොම අතු ගෑවිලා යනකොට ඉලංගයි තමරස කච්චි පක්ෂය විතරක් අවුරුදු 75කට පස්සෙත් මගේ සීයා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ පක්ෂෙම නියෝජනය කරලා හිටියා. මගේ සීයා පක්ෂේ නායක වෙලා හිටියා. එතකොට අවුරුදු 75කට පස්සෙත් උතුර සහ නැගෙනහිර දෙමළ ජනතාව මේ පක්ෂයට ඡන්ද දෙනවා කියලා කියන්නේ ඔබතුමාලා මතක තියාගන්නනේ අපි හොරගම් කරපු පක්ෂයක් නෙමෙයි. අපේ අත් පිරිසුදුයි. මම දන්නවා මට ඊටාම හදිස්සියේ කඩාපාත් වෙලා මේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා කරපු දෝෂාරෝපණය මම හිතන්නේ එතුමාට වැරදීමක් වුණා. එතුමගෙන් අහලා බලන්න මට විරුද්ධව මඩකලප දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ කියන්නේ එක චෝදනාවක් හරි චෝදනාවක් තියනවද කියලා එතුමත් ගිහිල්ලා බැලුවා පිට්ටනියක් පිළිබඳව කවුද බොරුවක් කියලා. ඒකත් බොරු කියලා එතුමාට පැහැදිලි වුණා. ඒක නිසා අපිව ඔබතුමාලාගේ ආණ්ඩු පක්ෂේ ප්‍රධාන පක්ෂේ විපක්ෂේ තියෙන ගැටුම් වල අපේ ගැටලු එකට එක ගාව ගන්න එපා. අපි අපේ ජනතාවගේ ගැටලු निराකරණය කර ගැනීම තමයි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. අපි මැතිවරණ සමයේදී අපිට යම් යම් විවේචන තිබ්බා. ඒ මැතිවරණ සමයේ අපි විවේචන තියන්නේ මොකද අපේ ජනතාවට අපි හරි දේ කියලා අපේ ජනතාව අපිත් එක්ක තබා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මැතිවරණ සමයේ අපි විවේචනය කරා මෙන්න මෙයා හොරෙක් මෙන්න මෙයා මෙහෙම අපිට එහෙම කියන්න චෝදනා නැහැ. ඒක නිසා අපිට අපේ මේ සාධාරණ ප්‍රශ්න කතා කරනකොට අද වගේ දවසක අපිට ඒ සාධාරණ කාලය ලබා දෙන්න. මාත් එක්ක මගේ අනිත් മന്ത്രിවරුන්ටත් ඒ වෙලාව ඉතුරු වෙලාව ලේකම්තුමි බෙදලා දෙන්න. මොකද මගේ වෙලාවෙන් විනාඩි දෙකක් දාලා එහෙම බෙදලා දෙන්න. එතකොට අපේ മന്ത്രിවරු අද දවස් හවස වෙනකල් ඕගලන්ට විවාදයට සම්බන්ධ වෙයි. හැබැයි ඉතින් මොකද්ද පොඩ්ඩක් අපේ තියෙන ගැටලු ගැන වැඩිපුර අදහන් ඉන්න වෙයි.
ඒක ඉතින් හැමදාම වෙන්නේ නැති දැනස අහන් ඉන්න. ඒක නිසා கௌரவ பிரதேச சபாநாயகர் அவர்களே எங்களுடைய பிரதேசத்திலே மிக முக்கியமாக குருக்கள் மடம் மற்றும் முரக்கட்டம் இது வடக்கு நான் பேசும் விடயங்கள் ஃபாரஸ்டினுடைய காணி சம்பந்தமான விடயங்கள் வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பொருத்தமான பிரச்சனைகள். ஆனால் ராணுவ முகாம்களை பற்றி நான் இப்ப சொல்ல போற விடயங்களும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பொருத்தமான பிரச்சனைகள். ஆனால் நான் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையிலே எங்களுடைய மாவட்டத்திலே இருக்கும் பிரச்சனைகள் உதாரணமாக முன்வைத்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எங்களுடைய மாவட்டத்திலே குறிப்பாக இன்று நான்கன் பாதுகாப்பு அமைச்சினுடைய ஆலோசனை குழு கூட்டம் 1 மணிக்கு நடக்கின்றது. இந்த பாதுகாப்பு ஆலோசனை குழு கூட்டத்திலே கடந்த முறை நடந்த பொழுது நாங்கள் இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் முன்வைத்திருந்தோம். குறுக்கமடம் மைதானம், குறுக்கமடம் ராணுவ முகாமுக்குள்ளே இருக்கிற மைதானத்தை நாங்கள் விடுவிக்க சொல்லி அந்த பாடசாலை மாணவிகளுக்கு பயன்படுத்த நாங்கள் விடுவிக்க சொல்லி අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමත් එනවා. අපි ජනාධිපතිතුමිය අද අපි විතරයි ඉන්නේ. අපි අද අපි විතරයි ඉන්නේ. ඔබතුමාලට නැත්තම් විවාද කරගෙන යන්නත් බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා අපි එහෙම කඩාකප්පල් ගන්න නැතුව අපි ඔබතුමාලත් එක්ක විවාදේ කරන් යන්න ඉන්නවා. ඔබතුමාලගේ සමහර ඇමතිවරුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ ඒකත්. මට ඔබතුමා ගිය පාර මට මතකයි ලොහාන් රත්වත්තේ ඇමතිතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඔබතුමා වෙන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා බන්ධනාගාරය ගැන. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේදී කිව්වේ මොන හරි බෙල්ලේ වැලදා ගන්න ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඔබතුමා ඒකේ යන වියදමයි ඒ නූල ගන්න ගිය වියදමයි සම්බන්ධ කරලා කිව්වා මේ විවාදෙට මේක කතා කරන්න පුළුවන් මොකද මේ නූල අරන් තියෙන්නේ මේ අමාත්‍යාංශයේ සල්ලි වලින් කියලා. ඒ උදාහරණය අරන් තමයි මාත් අද කතා කරේ. මොකද අද තියෙනවා ක්‍රීඩා පනතක් ගැන සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඒ ක්‍රීඩා කරන්න අපේ ප්‍රදේශයේ ෆොරස්ට් එකේ අයිති ඉඩම් එළියට දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ක්‍රීඩා එතකොටනේ පිට්ටනියක් හදන්න පුළුවන්. ඒ පිට්ටනිය හැදුවොත් එහෙම අපේ තරුණයෝ ක්‍රීඩා උත්තේජන භාවිතා කරන තත්ත්වෙට එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ උදාහරණය කිව්වම අපේ සමහර ඔබතුමාගේ කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති. ඒක නිසා ගරු ජනාධිපතිතුමත් මේ සභාවේ ඉන්න අවස්ථාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ක්‍රීඩාව උත්තේජන වුණනම් සම්බන්ධ කරලා එහෙමත් කියන්නම් නැත්නම් පැහැදිලිව කෙලින්ම කියන්නම්. ගරු ජනාධිපතිතුමනි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔබතුමත් මේ සභාවේ ඉන්න අවස්ථාවකදී ඔබතුමා අපිට දෙන්න ටයිම් ලයින් එකක්. අපේ පක්ෂයට ඔබතුමා දන්නවා අපි මේ ලංකාවේ ඉන්න තුන්වන ප්‍රධාන පක්ෂය පාර්ලිමේන්තුව තුල උතුර සහ නැගෙනහිර නියෝජනය කරන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂය. ඉතින් ඒ පක්ෂයට අපි ඔබතුමාගෙන් යම් අපිට ඉල්ලීම් තියෙනවා. මොකද අපේ පක්ෂයේ ඉන්න දැන් පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉවරයි. අපිට මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ තිබ්බ යම් මේ මතවාද මතභේද නිසා ඊළඟ අවුරුදු 2-3ම අපිට ඔබතුමාලත් එක්ක රණ්ඩු කරගෙන ඔබතුමාලත් එක්ක හැප්පි ගලා ඉන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය අපේ ජනතාවගේ සාධාරණ ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කර ගැනීම. ඉතින් ඒකට අපි ඔබතුමාලත් එක්ක මේ සාධාරණ ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කරගන්න අපි වැඩ කරන්න ලෑස්ති. හැබැයි අපිට ඒ හා සම්බන්ධ අපේ ජනතාවටත් කියන්න මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක අපි වැඩ කරමු. මේ ආණ්ඩුව අපේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න निराකරණය කරලා දෙයි කියන විශ්වාසය ගොඩනගන්න පුළුවන්. යම් අපිට දේවල් කරලා දෙන්න ටයිම් ලයින් එකක් අඩුම තරම් දෙන්න. අපි ඉල්ලලා තියෙනවා ඔබතුමාලගෙන් පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා. මට පැහැදිලි මැතිවරණ එක දිගට පවත්වන්න එක අමාරුයි. ජනාධිපතිවරණය, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, දැන් පළාත් පාලන ඒත් එක්කම පළාත් සභා මැතිවරණය කිව්වම ඒක ජනතාවගේ පැත්තෙන් උත් එක දිගට මැතිවරණ කරම අමාරුයි. හැබැයි අපිට සාධාරණ ටයිම් ලයින් එකක් දෙන්න රයිට්. ඊළඟේ තමසකච්චි පක්ෂයට අපි කියනවා නැත්තම් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට අපි කියනවා මෙන්න මේ දවසේ මෙන්න මේ කාලයක් වන දවස ඕනේ නැහැ. අඩුම ගානේ මේ මාසය ඇතුළත අපි පළාත් සභා මැතිවරණය තියනවා කියන අපිට පොරොන්දුව දෙන්න. ඒ පළාත් සභා මැතිවරණය තියනවා කියලා පොරොන්දුව දුන්නොත් එහෙම අපි පළාත් සභාව හරහා පිට්ටනි හදලා මේ තහනම් උත්තේජක භාවිතා කරන එකට අපිත් සහයෝගය දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ පළාත් සභා මැතිවරණය තියන්න පුළුවන් කාලවකවානුවක් දෙන්න. ඔබතුමා දන්නවා මම පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා. මම පහුගිය පාර්ලිමේන්තු බිස්නස් කමිටු එකේ අපේ සභානායකතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා. අපි මේ දාලා තියෙන පළාත් සභා මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මේ පළාත් සභා පනත ආණ්ඩුවේ පනතක් හැටියට ගන්න. adopt this as a government bill. මේක ආණ්ඩුවේ පනතක් හැටියට අරගෙන මේක සම්මත කරලා පළාත් සභා මැතිවරණේ තියන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අපි හදමු. ඊට පස්සේ අපි පළාත් සභාවට අවශ්‍ය දින තීරණය කරමු. අඩුම ගානේ රට තුල පළාත් සභා දැන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන ඕනම පුද්ගලයෙක් අපිට පැහැදිලිවම කියන්නේ ආණ්ඩුව ලෑස්ති පළාත් සභා මැතිවරණේ තියන්න. හැබැයි මේ පනතේ තියෙන යම් ගැටලුවක් නිසා තමයි පළාත් සභා මැතිවරණේ තියන්න බෑ කියලා අපිට කියනවා සමහර පාර්ශව. ඉතින් පළාත් සභා පනතේ තියෙන මේ ගැටලුව අපි निराකරණය කරගමු. එතනින් එහාට ගියාම ඔබතුමා දන්නවා අපිට ඉඩම් සම්බන්ධ විශාල ගැටලු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔබතුමත් එක්කත් මේක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මේ ෆොරස්ට් එකට අයිති ඉඩම්
මේ ඉඩම් 1983 85 මේ කාලවකවානුවේ ඉෂුව කරපු ගැසට් එකට ගියොත් එහෙම මේක මඩකලපුව විතරක් නෙවෙයි උතුර සහ නැගෙනහිර විතරක් නෙවෙයි අපේ රට තුල විශාල ප්‍රදේශවල ඒ කියන්නේ මම දන්න තරමින් පොළොන්නරුව මොණරාගල වගේ ප්‍රදේශවලත් මේ ෆොරස්ට් එකේ ගැටලු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆොරස්ට් එකට අයිති සාමාන්‍ය ජනතාව වගා කරපු වගාබිම් දැන් ෆොරස්ට් එකෙන් ඇවිල්ලා ගල් දාලා ඒ ඉඩම් ඇතුළට යන්න බෑ. ඒතර සාමාන්‍ය ජනතාව ගිහිල්ලා ගොවිතැන් කරන් හිටපු ජනතාව ගියාම ඒ ඉඩම් වලට යන්න බෑ කියනවා. හැබැයි යම් ප්‍රදේශවල අපි දකිනවා ෆොරස්ට් එකට අයිති ඉඩම් තුල එක්ස්කවේටර් දාලා සුද්ධ කරනවා. මේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කේ මගේ දිස්ත්‍රික්කේ නෙවෙයි මට අල්ලපු දිස්ත්‍රික්කේ එක්ස්කවේටර් දාලා ෆොරස්ට් එකකින් ඉඩම් සුද්ධ කරනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ජනතාවට පොඩි ඉඩම් කෑල්ලක් පොඩි බිම් කෑල්ලක් කුඹුරු කෑල්ලක් කරනකොට ෆොරස්ට් එකේ කට්ටියට යන්න බැරි නම් සමාවෙන්න ෆොරස්ට් එකේ කට්ටිය කියලා නවත්තනවා නම් මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ ෆොරස්ට් එකේ ඉඩම් අල්ලනකොට මේක නවත්තන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ ඉල්ලීම ඇවිල්ලා මේ 1983 85 කාලේ මේ තිබ්බ ගැසට් එකට ගියොත් එහෙම ජනතාව යුද්ධය නිසා අවතන් වෙලා ගියපු ජනතාව නැවත තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෙනකොට අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 30ක් ගියාම කැලෑ වැදෙනවා. ඒව සුද්ධ කරන්න යනකොට ඒ ගැටලුව මතුවෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි කියන්නේ 83 85 ගැසට් එකට යන්. මේක निराකරණය කරමු. ඔබතුමා සම්බන්ධ වෙච්ච ගරු ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධ වෙච්ච පහුගිය ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකේ කන්සල්ටේටිව් කමිටි මීටින් එකේදී අපි ඔබතුමාට ඉල්ලීම් කීපයක් ඉදිරිපත් කරා අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙන යම් යම් පාසල් දැන් කුරුක්කල් මඩම් ආමි කැම්ප් එකත් එක්ක තියෙන ස්පෝර්ට්ස් ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒක තියෙන්නේ පාසලේ ස්පෝර්ට්ස් ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ ආමි එකත් එක්ක. දැන් ගරු ක්‍රීඩා ඇමතුමා අපේ කුරුක්කල් මඩම් ප්‍රදේශයේ ඉන්නේ දරුවෝ ඒ පිට්ටනිය භාවිතා කරලා තමන්ගේ දක්ෂතාවය වර්ධනය කරගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කවදා හරි දවසකට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ වෙයි. එදාට අපිට මේ තහනම් උද්දේශක පනත ඒගොල්ලන්ටත් සම්බන්ධයි. ඉතින් ඒක නිසා අපිට දැනට අවශ්‍ය ඒ තරුණයෝ ඒ කුරුක්කල් මඩම් ඒ කැම්ප් එක ඇතුලේ තියෙන පිට්ටනිය භාවිතා කරන්න ඒ ඉඩම නිදහස් කරලා දෙන්න. මොරකට්ටාන් චේනයි කියන ආමි කැම්ප් එක අපි කියන්නේ නෑ ආමි එක ඉවත් කරලා මේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජන විදිහට කරන්න කියලා නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට සූටබල් වෙන තැනකට යන්න. දැන් අපේ පාසල තියෙන්නේ ඒ දරුවන්ට සූටබල් තැනක නෙමෙයි. පහුගිය කාලේදී අපි ඒකේ යම් යම් භූමි ප්‍රමාණයක් අපි නිදහස් කරගත්තා. හැබැයි දැනට ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ ආමි කැම්ප් එක ඇතුලේ. ඉතින් අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ දැනටත් මුළු ආමි කැම්ප් එකකින් කන්නේ නෙමෙයි. ගරු නියෝජ්‍ය ඇමතුමා ඉන්නවා ඉස්කෝලේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහේ පොඩි පාරක් හදලා ඉස්කෝලේ කැලේ රිලීස් කරන්න. පස්සේ සූටබල් තැනක් හම්බුනොත් ඒක මාරු කරන්න. කායංකර්ණි පාසලත් එහෙමයි. කායංකර්ණි ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ දැනට තියෙන්නේ ආමි කැම්ප් එක ඇතුලේ. එතකොට අපේ ඉල්ලීම මේ කායංකර්ණි ඉස්කෝලේ නිදහස් කරලා දෙන්න. මොකද කායංකර්ණි ඉන්න දරුවෝ එන ගොඩක් දුර ඇවිදින්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මම මේ ආමි කැම්ප් ගැන කියපු නිසා ඉතුරු කාරණා දෙයක් කියන්නම්. ඒවා ක්‍රීඩාංගන වලට සම්බන්ධ නැහැ. හැබැයි පාලේඩිවට්ට කැම්ප් එක පොදු මාකට් පොළ ගමේ පොළ තියෙන ආමි කැම්ප් එක ඇතුලේ. දැන් පොලක් හදලා තියෙනවා කිලෝමීටර් 2ක් එහා. කවුරුත් පොළට යන්නේ නැහැ. පාරයිනේ තමයි වෙලඳන් කරන්නේ. ඇයි? පොළ ආමි කැම්ප් එක ඇතුලේ. අපි ඉල්ලන්නේ මේ වගේ සාධාරණ ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කරලා දෙන්න අපේ සාධාරණ ඉල්ලීම්. ඒ ඉෂ්ට කරලා දුන්නොත් අපිටත් පුළුවන් අපේ ජනතාවට කියන්න අපි මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක වැඩ කරමු. අපිට ආණ්ඩුවත් එක්ක වැඩ කරමු කියන අපිට තනතුරු ඕනෙත් නැහැ. අපිට කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. හැබැයි අපේ ප්‍රදේශයේ ඉතා පැහැදිලිව ඔබතුමාලගේ පක්ෂය මං හිතන්නේ පහුගිය මාස 6 ඇතුළ අපේ ප්‍රදේශවල මං හිතන්නේ තිබ්බ ජනප්‍රියත්වය යම් තාක් දුරට අඩු වෙලා තියෙනවා. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා ඔක්කොම 12ක් තියෙනවා. 12න් එකක්වත් පිහිටවන්න බැරි නෝ. යාපනයේත් එවන් තත්ත්වයක් තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා අපි ප්‍රධාන පක්ෂය හැටියට අපේ ජනතාවත් එකතු කරගෙන මේ ජනතාවගේ ගැටලු निराකරණය කරගන්න ඔබතුමාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නවත් ලෑස්ති. දැන් එතනින් එහාට ගියාම මං හිතන්නේ ගරු කතානායකතුමාගේ ඉවසීම ඉවර වෙන්න කලින් මම අවසාන කාරණා දෙකක් කියලා මගේ කතාව අවසන් කරන්නම්. ගරු ජනාධිපතිතුමත් මේ සභාවේ ඉන්න නිසා ගරු ජනාධිපතිතුමනි මේ චෙම්මනි කියන ප්‍රදේශයේ මේ මිනිස් ඇටසැකිලි හම්බෙලා තියෙනවා. මේකම ගැන මං හිතන්නේ අද උදේ අපේ අධිකරණ ඇමතුමා මං හිතන්නේ පිළිතුරක් ලබා දීලා තිබුණා. මට ඒ පිළිතුර බලන්න බැරි වුණා. අපේ ගරු ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරිපත් කරපු 27 දෙක ප්‍රශ්නයකට මං හිතන්නේ පිළිතුර ලබා දුන්නේ. මේ චෙම්මනි කියන ප්‍රදේශයේ ඇටසැකිලි 19ක් සොයාගෙන තියෙනවා. ඒතර මේ ඇටසැකිලි 19 ගැන එක්ස්කවේට් කරන්න යම් මං හිතන්නේ යම් ප්‍රතිපාදන වගේක් වෙන් කරලා තියෙනවා ජස්ටිස් මිනිස්ට්‍රි එකේ. එතකොට මේ ප්‍රතිපාදන වෙන් කරාට ගරු ජනාධිපතිතුමනි මේ ස්කෙලිටන්ස් 19න් 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මාස 3ක් අවුරුදු 10ක් වගේ අතර දරුවන්ගේ ස්කෙලිටන්ස් කියලා පැහැදිලි කියලා අපි we are not experts on human skeletons or excavation of
sites, but we are being told that some of these skeletons belong to children who are between the age of 3 and 10, around 6 of them out of the 19. There are no clothes on them. The skull has injuries. All the skulls of these skeletons have gone through serious trauma and injuries. There are no clothes to be found. So therefore, this chimney, the skeletons that have been found there, it's a serious issue that this government needs to address. Similar to this, Honorable His Excellency the President, in 1999 also, I think there were some human remains that were found right next to the current excavation site. So in this current excavation site, the one that was found in 1999, I think the government at the time sought assistance from international bodies. I think the US State Secretary Office, and there were other departments, I think the French government, if I'm not mistaken. I was only 9 years of age at the time, but these agencies got involved because the government of Sri Lanka didn't have expertise on forensic matters, on forensic investigations. And to date, it is very clear, there are reports that have been published that the government of Sri Lanka does not have expertise in forensic investigations. So therefore, the government of Sri Lanka has expertise in forensic investigations related to crimes that have been committed in recent times, not for crimes that may have been committed 2-3 decades ago. So therefore, I would like to urge this government to get the support of the international bodies who are experts. Our people want to see some independence in these inquiries. Our people want to see that these investigations are being conducted in a fair and free and just manner that the public can have faith in. You know, in Kokutoduwai, there were some skeletons that were unearthed. We are still, I was told by the Justice Minister that he gave a detailed update on that, so I'm hoping that he has mentioned that as well. But the only reason why I'm mentioning this is because the President is also in the chamber. These sort of things, you know, you need to give our people some hope to say that, okay, so that we as the largest Tamil party in the country, the third largest party in parliament, we can go to our people and say, okay, look, you know, you have defeated, we have all jointly defeated the NPP in Jaffna and Batiklo and in most Tamil speaking areas. Now, as the main party that represent our people, let's work with this government to resolve our issues. So we need to go to our people and we need to be able to give our people the assurance. And to give our people an assurance, there needs to be some matters that need to be resolved from your side. And one of them is the Provincial Council's bill, like I mentioned. Adopt that as a government bill. We have no issue. My bill, you take it up as a government bill. Let's pass that Provincial Council's Act and let's fix a date for the Provincial Council. We don't have to have a specific date. Let's give at least say, okay, this period of the year. But that has to be an assurance that is given, and that assurance must not be then later not kept. That promise must be kept. Because in this country, the problem is so many promises have been given. So many promises have been given to the Tamil people, but none of those promises are kept. And this is not this government. This has been happening from the time of my grandfather. This has been happening for 7 decades. So for us to be able to go to our people and say, okay, look, let's call for a truce with the government. Let's try and resolve some of our issues. These are some of the issues that, you know, in the rest of the parts of the country, maybe if you go and construct a bus stand or if you go and construct a road, that you will be able to satisfy those people. But in our parts of the country, unless you address some of these concerns that we raise, your support, your popularity will erode even further. You know, the public gave you a mandate at the parliament election. You failed to stick to your promises, and now you all have the verdict. If you fail to keep to your promises in the next few months also, you know, the public opposition will increase. We will then have to take to the streets. Then we will have to take to the streets with the public. So therefore, this matter of these human skeletons that have been unearthed, Honorable President, please look into it with, you know, give it utmost amount of importance. Try and involve international investigators. Try and involve international observers so that our people have some sort of faith in the process. Allocate enough money. These crimes are not committed by you. These crimes were not committed by a party that ruled the country when you all were in power. It's not your party that was in power. Why are you trying to protect them?
If somebody has committed these atrocities in the 90s, let's all work together to find who these culprits are. We have always voiced our concerns about the Matale mass graves. We have stood by you all. We have always raised our concerns about, Colonel Gotabaya Rajapaksa's involvement in the Matale graves. We have stood by you. We have stood by your revolution. We have stood by your cadres. Why are you hesitant to at least try to deliver justice to our people? These people, these people who were these skeletons that were found, some of them are up to 3 months old. The skeletons are the experts. The experts on site have said that the remains could have belonged to somebody, a child that was 3 months old. So why, Honorable Speaker, why is the government hesitant to investigate into this? Very similar to these other issues of the missing persons as well. We have raised these issues on every possible occasion in this parliament and outside parliament. We are only asking for a justice mechanism, and the successive governments have only promised us truth and reparations. The truth also is a half-baked truth. The truth without justice, a transitional justice mechanism will fail because the victim community will not accept it. So these are the issues that our people face. These are the concerns that our people have. And for us to be able to work with you, try and give us something on these issues. At least the emblematic cases. A member of parliament from my district, Joseph Pararajasingham, was shot dead on Christmas Eve inside a church. And it's common knowledge, everybody knows that it was Pillian and his group that was involved. Now, how can your party go and get their support just to get a local government councillor elected? Does this go by your principle? I am absolutely certain that the top leadership of the NPP are not aware of this. It is your electoral organizers and these fellows who are there, destroying your image in those districts who've done this. In the Chenkaladi Council, as a party, we are asking for justice for our late parliamentarian, Honorable Joseph Pararajasingham, who was murdered in church with cold blood. We have refused to work with Pillian's party. They gave us unconditional support to form every single council. But they wanted us to say that we are working together. But we did not want to work with them together. So therefore, we refused to take their support. But the NPP organizers, I don't even know their names. Honorable Kandasamy Pirabu will tell you, he is aware. I don't think he is also happy with the situation. The Honorable MP Kandasamy Prabhu of the NPP is aware of what happened in Batiklo. In the Chenkaladi division, just to get power in the Chenkaladi council, NPP and TMVP were ready to work together. In the Kaluwanchikudi council to defeat ITAC, NPP and TMVP Pillian's party were ready to work together. Now on the 20th, we are being told in Bakare, that's the only council that is left in Batiklo for us to form, that the NPP is ready to support TMVP. Now, I am absolutely certain that the top leaders in this front row will not agree to that. But this is what's happening in the district. Now, we are asking for justice for at least some emblematic cases. Now, Honorable President, the senior leaders of this party within Parliament are present in this chamber. Give us some assurance. Give us some assurance that our issues will be addressed. Give us some assurance that archaeology will not be used as a tool to take over people's land in the north and east. Give us the assurance that the Coast Conservation Department will follow its mandate, that they will not go beyond their mandate just to take over Tamil people's land in the north and the east. These are institutions, state institutions, that have been used as instruments to take over Tamil people's land. Now, when I say Tamil people's land, I'm not saying these lands all belong to private owners, but these lands are needed when the Tamil community, the Tamil-speaking population expands. We need these lands. The Mahavali Authority, the pasture lands are being taken over. Now, come September, we will see if under this administration also, that if our pasture lands will be used as a tool to change the demography of the north and the east. So, Honorable Speaker, I'd like to, I think you have reached your patience. I can see you reaching out to the mic, so I don't want to take any further time. I'd like to thank you for giving me this opportunity and this time to say
raise some important issues ගරු ජනාධිපතිතුමාට සහ ආණ්ඩු පක්ෂයට සහ කතානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීමට මේ කාරණා පිළිබඳව මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල කියන්න ගරු ජනාධිපතිතුමනි අපිට පෙන්වන්න පාර මෙන්න මේක තමයි පාර ආණ්ඩුව යන පාර ඔබතුමාට අපි පක්ෂයක් වශයෙන් දෙසැම්බර් මාසයෙන් පස්සේ අපිට හම්බ වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපිට පක්ෂයක් වශයෙන් ඊළඟේ තමරසකච්චි පක්ෂය හම්බ වෙන්න අපිට ඔබතුමා කියන්න මෙන්න මේක තමයි ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙල. අපි මේ වැඩපිළිවෙලට අපේ සහයෝගය දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒ ස්ථානයට අපි එන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරමු. මොකද අපිටත් අවශ්‍ය සමහර කණ්ඩායම් හිතනවා අපි ආණ්ඩු පක්ෂයේ යම් වැරද්දක් දැක්කම විවේචනය කරා මොකද්ද හිතන්නේ? මෙන්න රාසමානික්කම්ල මට තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ චෝදනාව එල්ල වෙන්නේ. මොකද සිංහලෙන් කතා කරන්නේ මම. මෙන්න මේ රාජපක්ෂ පවුල නැවත බලයට ගේන්න උත්සාහ කරනවා. වික්‍රමසිංහ පවුල බලයට ගේන්න උත්සාහ කරනවා. මතක තියාගන්න ජනාධිපතිතුමාත් දන්නවා මේ උද්ඝෝෂණ කරනකොට go home ගෝටා කියන එකේ මේ ලංකාවේ හැම දිස්ත්‍රික්කෙම වගේ ගිහලා උද්ඝෝෂණ කරපු පුද්ගලෙක් මම. අපිට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ රාජපක්ෂ කෙනෙක් නැවත බලයට ගේන්න. මගේ පහුගිය දේශපාලන මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමාජිකයෙක් හැටියට හිටියා කියන එක ලෝකෙම දන්න කාරණයක්. ඉතින් ඒ කාරණේ නැවත කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ කියලා මහා ලොකු රහසක් කියනවා කියලා හිතන්න එපා. ඒක නිසා ගරු කතානායකතුමනි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තහනම් උත්තේජක පනත සම්මත කරගෙන රට තුළ මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා ඇමතුමා මේ ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයේ දියුණුව කරාගෙන යන වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට කරගෙන යයි කියලා අපිට හැබැයි ක්‍රීඩාවෙන් එහා ගිය අපේ ජනතාවගේ ගැටලු තියෙනවා. ඒ ගැටලු निराකරණය කරගන්න අපි ඔබතුමාලගේ පක්ෂෙත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපිට සාකච්ඡාවක් දෙන්න. ඒ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ අපි කොහොමද ඉදිරියට වැඩ කරන්න කියලා අපි ඒක තීරණය කරමු. ඒක නිසා අවස්ථාව ඉතා ඉවසීමෙන් කතානායකතුමා අවස්ථාව ලබා දීමට ස්තුතිවන්ත වෙමි. මම කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.